Ngiyabona bafethu. Ngiyaphila nami. Guys ke ngihlala endabeni naye. Iyashesha le ndaba. Futhi nami ngiyibuka nje ku TikTok ngidlula le ndaba. Kodwa yangikhathaza kakhulu. Ngibone some post ku TikTok bakhuluma ukuthi justice for Cwetwe. Nginga-understand, khona ngi-understandayo. Ilapho ngizongena endabeni ngithi-ke ubandlululo la kaphili emhlabeni labantu abamhlophe nabantu abamnyama. Mina ngizokhuluma ngithi usithatha kuphi isibindi singaka lo mlungu ukuthi ahlukumeze ingane ngokucansi. Usithatha kuphi isibindi sokuthi athathe inqumo ongafanelanga athathe. Mina ngithi-ke ngokuya ngombono wami ngithi makaboshwe avalele iminyaka ngoba nathi singabantu sihluke ngebala kodwa singabantu sifana nabantu abamhlophe. Sihlukene ngenkulumo, sihlukene nangebala kodwa ethi lento leyo lo mlungu loyo ayenzile ingane encane na7 years makaboshwe. Nami ngiyavumelana ne-freedom of speech, ne-freedom of movement, ne-freedom of liberty, whereby lapho uzobona ukuthi lento le ayakapheli yobandlululo futhi segregation racism isakhona. Kufanele thina singabantu abamnyama sibathanda abelungu kodwa sisijikele nganele. Ingakho ngithi justice for everyone ofila iphini le yenzakele lesigamekeni lesi salentombazane encanyane efundayo esikoleni, nayo befuna ikusasa eliqhakazile izakhela okuhle empilweni yakhe. Kodwa ukuya ngomthetho wase-South Africa naku okuvela kakhulu ukuthi-ke nawo mlungu uhlukumeza ingane umuntu omnyama kungafanelanga ukuthi ayenzile le nto leyo. Kodwa sithi makaboshwe, sizwe simnyama, sithi sivumelana ngaleyo ndaba, sithi #ForCwetwe makaboshwe umlungu loyo iminyaka angaphumi nasejele. Ngiyabonga guys.